салом дӯстони азизи ман, навори мо боз аз шаҳри Хуҷанд аст. Мо ба тамошои шаҳр бегоҳ баромадем, чунки рӯзона офтоби баланд аст, ҳарорат хеле баланд аст ва гаштан тамошо кардан бисёр нороҳат аст. бинед дӯстони азиз, чӣ қадар аз ин баландӣ тамошо кардани шаҳр зебост. ва дар ин ҷо хелеҳо шамоли фора мевазад. шамолаш хелеҳо салқин мекунад одамро. хайвонҳоро ҳама ҷоро мебинӣ аз ин ҷо. ин тараф бошад роҳи канаташ аст. аз ин тарафи шаҳр ба он тарафи шаҳр мебарад шуморо ва дар ҳамин як хоначааш нишастем. 4 нафар 50 сомон аст. мисле ки дар Сафедара ҳаст. инам ҳамин хел будаст. бинед дӯстони азиз, аз дохили канат ҳам тамошои Хуҷанд хелеҳо зебост. ин канат хеле оста меравад. ба серӣ метавонем ки ҳамаи тараф ҳамаи шаҳрро тамошо кунем. дӯстони азиз, ин навор баҳри шумост. گوه‌های عجیب زیبا کاملا سفید. این از دوری نگاه کردن خیلی است. از آن طرفی شهر با راهی کنند با باغ کمال خوجندی آمده رسیدیم. اینجا هم خیلی ها زیبا است، تازه و آزاده است. خیلی مثل همه پارک ها تماشا و سیر و گشتش خیلی ها فارم است. از آن طرف شهر تا این طرف باز با راهی کند برگشتیم. این طرف باشد جای آبازیش بوده است. خیلی که فراموش کردم داخل اینجا رو نوار کردن. شب شده بود، حتما یکان وقتی دیگر که رویم نوار میکنیم اینجا رو. این طرف باشد دوستانی عزیزی من طرف چیکالاوس هست. من رفته ایستادم با مهمونی نیلوفر لایف. خیلی که میدونید وای کس هم بلاگر هستند.
باز канали арзандаро пеш мебаранд. як вақтое дар ютуб курси блогерӣ шуда буданд. дар курсашон ман иштирок кардам. хелеҳо зани хушсухан ҳастанд. вақте ки ба хуҷанд омадем ҳатман хостам устодамро аз наздик бубинам, вале афсӯс ки навор накардем якҷоя, вақт хелеҳо кам буд ва боз баргаштем ба тарафи душанбе. дар роҳ боз каме манзараҳои зеборо баҳри шумо дӯстони азизам навор кардам. бинед дӯстони азиз, инам яке аз ошхонаҳои шаҳристон аст. манам хеле ҷойҳои нишаст дорад, хелеҳо тозаву озода аст ва табиати инҷоро бо сухан гуфта намешавад. хелеҳо ҳавои салқину форами зебо дорад инҷо. дар ҳол бола ҳам ҷои нишаст аст, хонача. роҳи мошинӣ болоба. инҷо ҷои дастшӯияшон аст. дар ин тараф меҳмонхонаам доштааст. инҷо меҳмонхона, чӣ қадar манзараҳои зебо, дар кӯҳҳо арчаҳои бисёр. як бӯи аҷоиб дорад инҷо, як бӯи алафи аҷоиб. хеле рӯҳи одамро шод мекунад.
کتاشم کچلی بودست. انا اینجای نشستیم چوبینه خیلی زیبا ساختن. جای مشق کنی. اینجا ببینیم چه زیبا ساختگی. کتاشم چوبینه بیرونشه. هواش ساپینه خنک‌گوی هم میشه. یک 5-6 دقیقه میگردی الکی خنک بیاره.